Welkom by ons inleiding tot regering en politiek. Vandag gaan ons die verskywing van die bestudering van kulture na beskawings ondersoek. Aanvanklik het sosiale wetenskappe gefokus op kulture wat gedefinieer word deur sosiale gedrag, norme en praktyke van spesifieke groepe. Kulture beklemtoon plaaslike tradisies, tale, gebruike en alledaagse praktyke wat dikwels deur etnografiese metodes bestudeer word. In teenstelling hiermee is beskawings groter samelewings wat verskeie kulture omvat en gemeenskaplike institusionele, ekonomiese en ideologiese kenmerke deel. Beskawings fokus op oorkoepelende sosiale strukture, historiese nalatenskappe, tegnologiese vooruitgang en gedeelde waardes. Belangrike verskille sluit in omvang en kompleksiteit. Kulture fokus op kleiner groepe terwyl beskawings breër, onderling gekoppelde samelewings analiseer. Die analitiese benadering verskil ook. Kulture word bestudeer deur middel van gelokaliseerde metodes terwyl beskawings deur middel van historiese en vergelykende metodes geanaliseer word. Om die verskywing van kulture na beskawings te verstaan, help ons om groter patrone en interaksies binne menslike samelewings te analiseer. Dankie dat u by hierdie sessie aangesluit het.